Фермер булас тегенсене ял хучалық министерстве кебенде вунеки мұшчулдан па грант парать. Патшалық программе кычалды бур. Кежек фермерзенчен документсене ешін мабушлеш. Президент конкурса худшын махадырленеші гына те президент вара бизнес-плана пурныча кердеші дейінде. Шамрық фермер бапалашма и бер варнар районне шитремер. Хажазенбеге хажар. Ашне мданда бұқсевстерен мда қонығанды. Хажазенбеге шынашы. Кашнине вырушизе яд параде bizenge хамамы ал кырынгышны хагал кындырда шитмеде кидеш бурде. Садиштеретер болса? Садиштереп. Кулман это мишка аку грышка дебе bizenge. Хызине юратса бахныне фермери кашни вылях туятейн бурде ачашланашын. Bizenge вали Денис Авакумов ылшы таса шуды видейшік лезелартна. Ишкепичек сеюс нескер еварлық сенчен харамаш. Ашы амышын гардышынче вылях чырлых яланах нумай булна. Чалымба хужалық тыцабыма ханықнавыл. Денис Ширимпатыра, салдакран кезен лайық пурныш шудазавыл ялдан таштадық сығайман, тавантырықрақ юлна. Егебенде вуншичымы шулда фермер лавне гүленне. Әже бұжарзияма патшалық 5 миллион тенге яғын ұқшабана. Вунзаккамы шулда грант мүшінзелме мұндырым майгеш. Мұндырымыр да чавкан дұқшынженде, чак фермына дұрымыр, трактор елдемір, рулонный пресс. Халмалала интерес казагар. Укша на илесево шамыл я баламар документ сам буштар мала бульже. Но грант ежебе галешлеп минда Европек мар сенеп даже тысячинзеде камзам каяш грант илчер миндучер положу лайх ман хаман бизнес-план бала. Кыжалки жыл вунбилик саваган неждермеле был наеп саваган незене шеримжичеш дердем. Прошизем гачке алы бушша яханман. Тәне сәчі чілхишінчі пулныне шуда илзе ішлет фермер. Паға выльхабач яндаламатсы штыры культуризене люцерна акма балыртна. Чыралы гектар черпе узугурать хужалах. Черда вара вырнаштара стелешпе евырлах щук. Саде усламшы земильцы гаяща. Алура шавырцы ярзан день хамарах туртарма бушла бартейт Денис. Егешінна еше илневал. Халлихе незене аршинсем хайземех саваща. Ага суха бушланзан вара даярка да кирле булать. Шанабе bizene işleşe, şamrıksan buzasında, aslara kezen bor, özem bakalaş, veterinar birin bor, kilet bakala zagatte, minle amalzam, minle minzem dumal zagalaş, hazem da apre berbecer. Неzen sıvık ne baksa tersle zaftara adrınca? Bizene tersle, pervezem ittiga birin samı karmelistizam. Ne bol, şakece mağalla hep ümitlenni yapağına, mağalla çıksa bunu конечно savunadıb. Bu sene acaran veretni, техникадан başarı jizimbe işlemek, hula işivi. Хула şimdi vali purin validen şitmiş. Yalı iş ne de kana kaspa. Yalı işse de duma verenespet. Purca hulana kasa işlese büterimaş. Ял хужалхинче шлезе бырастезен сахалмар пельмеллете Денис Авакумов. Халевал чваш патшалық ял хужалых академинче кушым сырмайба агроинженерий факультетинче варенеть. Чула тебір фермы журчатава самитпе бурына чамрык. Унчухне дада иге шинна желме балыртнавал. Денис Авакумов пекех фермер буласкамалызем варнардары хинче татабур. Район администрациян білдерне дырых вазем конкурса худшынма документсем хадерлеме бушлана. Алулда фермер хужалык ушланзадырат, вот алулда фермер зенчен ширимултыжы государство положу илне, вазем пушлаган фермер, тогда семья фермеребе, виже семья фермер, тызем пушлаган фермеребе. Пылдер вот пирин грант илме тивишле бульчава кому Денис фермер тузыларца, шлезе бырат, пин фермер Яковлев пур, ол хали ывыле уже саши. Камын Виталий Георгиевич выл хал семье фермерге гранта худ илме конкурса худшын ашын, шерезем пур, техники пур, хой ишлеме курсын верензе тукна, комолда бур ишлеме, шабек шанук сене пирин малла, пулышса бурза, штеттерзе малла. Фермер зенечни ял хужалық министерственче азыр хазах тыраща, шулдан шул вазем вылых пушне шырлапты кезени устерзе быны балырать. Патшалық полышывне илмели ергене кыжал сахалмар улшын угертня. Самахран грант илнеренбе еке шулытла иртне булсан, конкурса тепре худшын майурать. Чем ебе шлестеген сен вара укшаденге хатер фермы шурчы туянма узугураяща. Шенелексен бирге шерещенезине агроинновации предприятий специализизе мунландар забараща. Черетли семинар ага уехень вунбермежинче ерде. Чувашингаларым вали Екатерина Фомина, тада Екатерина Янгалакова.